Mwaka yomwe nyuma ya kithurano na siasa kuthira nende ya kaunti ya Meru itira umakienine kegia siasa ikwithirite gukionekana siasa cia tongeria Meru beicokanirie miario na kumenanirio ntobura bonekete yakabote kunia kanenya kuthira bobo yete ori nende nyampatho ati Gavana Kawira Mwangaza na Seneta Kadhure Muronge cionekete kumata mubunge watigania East Nyawe akionekana weta mbere no cokanirie miambo na Gavana Kawira bobo geta na mbere kiuria kira kinene ni kethira kwenjire kethire kia ya kubwithia siasa ikanairita mbere mwanka tokinya kithurano ni kio kenge mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Muriuki na kumurika riboti na njira ya ndene kirono rwa gichunke ya siasa. Na ndeto thiritie mwaka jumwe na ntikuinka inyuma kithurano kuthithika ajendene kaunti ya Meru ni kuonekene kwina gachagacha nyingi muno jege mandu jege siasa. Nkuchendo katikati ya Gavana Kawira Mwangaza na MCA ona kinya kitana kwatanite na bamwe kagita gaka thine jinambite kaigi na twinde Meru ni jiturike ni atweterete mwathani ojura mantu jau no twinde turiuga Gavana ni mama yamuna bubu kangutarire mwaka jumwe jege siasa wajutwe kaindene kaunti ya Meru nyuma Kawira Mwangaza kwithwa thuri gitine kia Gavana atongire bonde bonekane bekinya kia thoneka kia kira thumbi aja bonde bakemugwata mbaru na kuwa bagaita nguginwe. So help me God. Honorable Bishop Kawira, the Governor of Meru County, can you please give a round of applause and welcome her? India janandi kuteijekene atindo ekambire katikati ke MCA na Gavana. Ma MCA na njogu itu atora ukalia todoro na ali mbinene. Imbiogera injogu gai ma MCA. Batije to twera kadono na gutuma ikwaje na hao ndeke asora. To akuluka na njogu twetuma ikwaje. Na nde MCA akumagia gai njogu ekumagia. Undwere gwatire mwanki muno gitumi kinya kia Gavana auga no itenguge atine MCA baba. Eta budgeti benda guta bate. Nani uturanga akiranga atu kumara nkauga mbikirie budgeti ukale na roje ukale na barabara teo eje bakurega iba nenkera yao bakiuga imandas tokaruga ibakorokie yo tojaruga rungiraru MCA bakiuga akaliba kaunti ya Meru benda kuritira ngugi Gavana keno babudi gucwa batebiri gucwa MCA ni Gavana babudi gucwa barabara ethuka ringire ni Gavana thimo ni warugire uriku getheri class bo kwenda na ringiro thimo gitakiora bo muringire thimo na ito kwenda kwira wananchi betu kwatuika kiundu bo kwenda uthithirua bukaringire MCA thimo muringire ni administrator kana buringire Gavana wengwa ndonto arugia no keja kurita ngugiu na umaci ndoje kigwata mwangi kia kinyenyanto Gavana ito etene gutikira taasi gigweto impeachment kana ngina impeachment kana ojowe kia makia kitumi mbunge ya seneti yetheke muchokia ri Gavana nyume mutongire mugongo na munini wawe kutha bagitonyera ndweji indi amuna bubu ndweji tonekana ikithira buru. Siku Gavana amepelekwa katika Senate, Rais William Ruto na mimi tumeingilia na MCA wakanikashifu sana na rais, lakini nikawaketisha nikaambia hiyo tulimake that decision mama asifukuzwe kwa sababu tulikuwa tumetoka uchaguzi na ingekuwa ni picha mbaya hasa kwangu mimi kama kiongozi wa mlima ati kaunti ya kwanza kufukuza mtu ambaye amechaguliwa na wananchi ni hapa kwetu kwa Mlima Kenya. Number 2, huyu mama alichaguliwa na watu. Mpatie nafasi mwaka 2-3 wafanye kazi. Kama iko shinda mnaweza ngangana huko mbele. Nonto amuna bubu Gavana nethuru akiuga we ati ukire MC baba. Ko kuwa turanira gitena obua. Toba ni robo mongi. Na tutekaria obo mwangi tuko tayari ona kinya kethire MCA baba ibonekene bakija mwe na kutha bakinira Gavana na kuga na liba gwatanite nwe solidarity forever na Gavana Kawira
kindu kira ngavana yetu twakirona kio ni kindu kigwitwo oversight kana kuthujwa ujiru nyuma Senator Meru Kathuri Murungi kwithura ritita migambo iji ati akiuga Kenya County ya Meru kwithwa kithuja thirikari iji na ngugi yetu ira number 1 ni oversight mbeciri kuma Nairobi ikeja uga mashinani untu bubu muthabu maka thirikari kawira gitumi baumira Senator Kathuri Murungi na kuga ati no monkoro ni akiaria mantu ya kuthuja Anajifanya anakuja kutuliza, ako na kibuyu, anasema amebeba kibuyu ya maji ili kuzima moto, na si kibuyu ya maji, amebeba kibuyu ya mafuta ya taa kuhakisha zaidi. Mbuge ishie kwirwa Kathuri nwe ugutuma antu bara bethera batikwereanwa ambuge ni ire achongo bagwane yase it is far from the truth. India mnabubu Senator Kathuri Murungi atagita moyo no ntorua ikoroneke na litete diboti ora County Meru athithitie turumo kenda weta county igwetwa Isiolo ni absorbete 66.4%. weta county igwetwa Tharaka Nithi ni absorbete 69.7%. na weta Murang'a 69.3% na Muturi unge wetu Kirinyaga na umbite kwa absorb 73.7%. so no kuona lazima Meru tumenye tu focus bwega na Gavana Kawira Mwangaza akimuchokera kiripoti ile thwakiwa uju na ndingi propose next time team were goshita ne oversight I propose venue to share this team versus their team. Borie biuria tugacokia. That is my proposal. Kwa hivyo mpira uko kwenu. Kwa hivyo bogesinye kama unaona bokea mono thirikari ije prepare ni ground tuje tushemanie this team and your team potorie bibubuinya na tutubocokerie na twitho twina media cionthe kenda gutuika nandi mubira juju kwa fair. Ndwengira yonekene ni katika Gavana Kawira Mwangaza na MP watigane isi no mporo wa buri mbwambere mporo wa buri nyawa gwatenda Kathuri Murungi akiuga no monga Kawira thwa kithujwa lakini mpororia mbia cia county na iweta ngaro nguruma mama kai mwari na mama akwire ate mama ate mama na dokuote mbio ene mpororia iko makoza thithia kwaria manto yarankumenya imanto yoma nondo beshiri manene central government ikanena county government kende utethia lakini anto utethia ikandikira antu bakoringa mama ni mama inyukwe mama ni mama mujairi ejana uthiomi rwawe rwa kibiri nyo aje nandi nyo manto jarurire nkuruki kituminya Senator Kathuri Murungi na mpuru bagwatanira na kuthithia muchemano ndine maua ende kagita gaka bakiwe ni county Nyambene kwenda kuganwa nontubura kuga Gavana na kwathura uteruru 048 Nyambene County weka makofi Nyambene County ino munino mutongire mugonge thwa kibachokirie uju kama wewe kiongozi wa Igembe na imenti ya Muelewani ama ya Tigania hapana sema ati Meru ikatwe mara mbili kwa sababu ya binafsi yako, mambo yako binafsi. Si wewe wakati utafika utafukuzwa na raia ama utaritaya. Lakini hatuwezi ati mtu mmoja ya Tigania akikosana na imenti anasema tugawe Meru mara mbili. Hiyo ni ujinga. Ni mambo ambayo hayawezekani. Ronandi ndwera onekene katika mbunge otigani simporo abunde Kawira Mwangaza nitena mbere kimata mwambere Gavana Kawira Mwangaza akiuga mporo akakote kirumi Ende bo mwaka yo meri 5 lekalije huo temba kuitha leko nenea na ndipo muona no ntoiba ogene no le onge no template cia kwali ba ogana pambiria ndokije thirikari mwire ni tukwene tigana mwa kuruke dote kwenda kirumi mubunge mporo abori noe akimuchokeria uju weta mtu akawa tu kirumi auria kuria kato koria mbio na ndo batiane bakuwa bakoria kuria na akiyo bakwenda ende amana bobo ontobonge babo chione ne kagita gaka ni MC bamba kuorotwa bachumiritie na kuga MC baraba ingi bathuri kagita gaka ibakwinyereka kabate komba kwaria wetu indi karan kwenda kuongera notwithstanding that tumenye umabo mantu Gavana wetu no tubando ile ciaria atombere kuthithia gintu kia gitwa supplementary budget a implement budget ira yario ya former Gavana Kirito Murungi ore kari na nikio tumi eshimiwa ba county assembly ya Meru kankwenda kwira Meru baina thine nene mono no ntubwa Gavana ure oriku riria chief of staff akuga county assembly ya Meru itakurukia
itakurukia supplementary budget ne kurukerwe na ya kurukwa na twina those documents ya supplementary budget then ikwagire shimi wanthoni ndienda kugo te muntu te kwagirwa wanthoni county boru mono ne mnejwe goro MCA Salome akiwa uju kikinandi ni kipindi kingi kikiaru kiambiritie kendo katikati MCA dene county Meru na gavana inyelia gathio ntuma chief officer na chief officer na CC bonde ba county twa gavana ni mama nangwenda kwira Meru atire kawira Mwangaza ingavana thaibu wa akti kawira Mwangaza chief officer kawira Mwangaza CC kawira Mwangaza ne MCA no ndunyatha yale tabarabara ne yara uaka kwa oversight ayeta kure churie be engineer na ena masisi yake ya transport okoria mamala indi nata mama kwa lugania ngweka ko confuse antu ate agenda kwa the no ena urubwa wa Meru ka report ere otura burantu bege dimbecha meanya mware onchamba mbethe muro ina gavana kawira Mwangaza report ere otura MCS wewe toro bana nkero ngirie 16 lakini ngirie 16 surely chombo otoma wagiria Meru ekathira na bonete uma na tabureta wete girinya bwe kugia mbecha no rende manto aturete ya report yendo gwe Meru antu agenya sawa kagwetero nandi ni kuona ni mukondo jwe kwa siasa iketho ikijukia ititege kiro signature na muri gavana nonto intimidation iri county assembly eu te intimidation muchetho na threats eshimiwa baraba county assembly anko baigirwa kiao na anko barombera mono nonto iba kwa intimidated mono kinya baraba wonka igifungua macho kinya baraba wonka bwatiwa muthenya barikichi urona riwa rireguru bwatiwa riwa bwakanwa yana ukwanja gavana ko ya ward ne chienu ku inspect mirandi ya ward fund etereibo nendo erabo yita kureterwa no bwakano muthenya barikichi bere ya wananchi ukona ure MCA ukano gavana wenu ntino gwa ndiraugire kaende kabati na ndingetekeria kwa gavana inda ije tendeko kwa nandi shoka absoba irande nacio nindito shoka absoba irande nacio nyaba baringaneri bationa ya jiakwa muthuri Muriuki kichungi gya siasa.